Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kat bakipat ba jong ka South Shillong constituency kidang rak plakat hakmat ying sa jong MLA uba sanbor shulai badawai uba unkren AA halor ka reservation policy uba sanbor ulawan ban mi dalade ban kren yaki nakalyang uba sanbor shulai habaya kren bat kini kipat ba ulaong bakumunong mi kmat unsia kren yakani sa kajingelang jong ka seng BJP namarkum ka seng kaladon ka komiti ka balathaw manya kren halor kene kamat ulakin turu ye kipat ba bakide ban ra ye ka khubor shiki MLA ka BPP bala da ka sarkar ka khot banya kren kide ban wanya simbenta bat ban penpaw ye ka jingkwa jongki hapo ka jingelang ula ong ru ba un sara ye kene ka khubor shika sarkar bat ru so menteri rangba ka jilla u Konrad Kongkol Sangma Down MDA. Badan. Ni Christian. Badan. Ni Christian. Badan. Ni Christian. Badan. Down MDA. Down MDA. Down MDA. What's up Minty? What's up Minty? What's up Minty? Down MDA. Down MDA. Down MDA. What's up Minty? What's up Minty? Kia, mana kamu sih mau besukia nak berkati, berkati berdiri, entam nam tay nak semula. Ada imla beli imta, lalu ini. Dem deh. But lo kita lagi jengkua jonga kelombangan ketu ya pi, batin keren ya kena kamat, kena kai isu, kata nam ta kerja berdiri, ta kalawai itu jukun semula. Jadi mentah bentuk yang ketinggian, ketingkuduk kam kedua jam mentah. Kalau ada kalong kemudian saya kalau waiting ikut tinggal di situ koi. But eskuar uban tentu. Ya baru ambil tangki baru like wing ikut kembali kasi bagian keren ya kan ke isu tak sah. Minta kalau wait. Jadi kendil. But yo pi lah saya sini yo pidang yo kadon kepul yo pi sadut mah di kembali kasi joni bagian keren minta kendil ka isu ke tak sah. Minta. Ya terus kat kumga democratic set up riba secara ilu buat unong kong ru udan ga rights ban protest lali ban suggest lali ban api sutenak berpelayawan bertempa yang tak jing long concern jong pi ya ka future jong youth ki jongi namun tak riba te bil ru yang mo pi ngiru kum ju hi ngasimet lani ba ka party jong aga BJP ru ngi long concern ya kata dia kayak kapapia apil yang ngas sunat cubun kamu bukan orang mau pikir tentang tu bapul bisa Kerja buat. aku jual bapul kumulong bapul ba iwan na kerpat bani ailang kasupport ni kasupport naman taban ya discuss ya research policy ini support dia ke BPP Semua nak kena politik. Semua nak kena Iklamban nakal yang kepenting iban bekum kehidupan juga. kadang-kadang tu ke BPP Betul dia lah. Anyway, ke MDA government kalau khot ya ke MDA meeting ilai discussed lakhot ya ke all party meeting ru ilai discuss te baru kum go kapau baru kiso ya hap ya ka e bala penpau kan kum kata ka reservation policy lindi bagayat hai ya ka roster system te niru nagalyang ngajungi ngikerpat kit ba kum kinomi khmat habakhat hapo assembly ngide bani atai assembly habakhat hapo secretariat ni atai secretariat habakhat yaki all party meetings su ni atai hapo all party meetings te galong ba manakan all party meetings nagalyang di bar dan barok ya malikim sila te kay kadaw ka ba don sildat ni mlaban tip tengah bu lang ba jong pi ba so ba number kumba pilatif hi ka statement ka bala ay naglang chief minister ka bala ay lang nag party ba fair including jong BJP ka bangiru nginang yai review naglang chief minister naglang mangi party ru nginang ya review nginang ya discuss ya kana ka issues kam dai ka bala akut
kadang ada issues ka bangiru kung party ngila do laga committee ru kung ngila constitute ka bara head di ba sang plek di member ng committee de kidang don bun ki meeting di bangin ngi chong wat di party ba ke ru ke don laga jong ka ya ju perkat ada chief minister ru ulai bahkan lang don ka meeting bagi stakeholder bagi sang balang ba bagi balang bagi no hikai bagi nong hikai college bagi kena puli bagum ter tengiru kita don hagaju in same line tenga shu apili api banani skamat na don no ka jingkot kumta piong iba arden berboro ke meli banum jashu that will be the best mde ban ye chong ko surak that will not solve the problem one chaka me jong je ekran hang tan ya shai pi kwa kata ni kwa kata ka an ga sha kumno ni ne so thu lang but kata kalong the best solution ka ba I appeal ba henceforth nadi nang ni la kidon ki jingkot la ka de hapo assembly la nang ka government la ka de na hulia ki jong ki party ki ba per pi halong jong party ru ya discuss kum bangiru nginang i rediscuss ku minister un senang khot chu ya ki meeting ba per ka lebel jong minister ngiru nang ka party ngidang dot ngin sadon meeting very soon te kini ki jingwan ki jong pi ku le sibun te sa yelek sung dengan sa ngan sara ya ka po ka party meeting mo ya ki beliau ya ki party leaders bikin late ban attend yang tu ka all party meeting dia ki keren ya ka reservation policy ki keren ya ka roster system dia apa ka cikwa jong presiden ka di keren ya ka reservation policy nomor pipi don hang tu la de bikin don ki MLA hang tu ki bakiniat protest hang tu lagi soun that is the best forum ka ba boro song ki MLA jong ka PPP la de don ka la kan makan haru kam don jengmun kumno pinom don jengmun nama bagi ya keren betik ya ka roster system ya ka reservation policy ya tayang ta Endai. jadi punya kerang ta dapat dia pi ba Dapat makan apa koi ka si nama balik bagi ya keren betik ya ka roster kiwi ki party baro khay haba kilet ya keren ya ka reservation policy dia bau ni kwa ba keren ya ka reservation policy bagi nong yalam jong bi balai gi mi na tu meeting dai pak kim hun dai kimun ya keren ya ka roster kim hun le si kim so ko sami em nomor balai ka kay ka bangala kim hun kim so tu ye mel i bla sa ji ki bade belle komli le ka kar ka balong ru aba fitlem le hi is a great mistake tega bu ya gane last kar ko ka appeal ya pi ba henceforth ra en ko wor bar den la dang don du jing so ba on pe wan ngir ngin don lang ngin ya tai ki kabari ngin ya fi ngin pendap lang mangi ya BPP pendap lang ni pendap ya NPP pendap lang iru pendap lang that is the best solution a collective responsibility a collective decision begin for the best interest of the people of us pakai garbanang wi mix ni truyu I berlawan ngan sara apa meeting ngan repeat laisin ngan sara biang apa ngan ra biang apa ka party ka bangin yang party kadang don bun di meeting begin sa song alor jeng di mo de ngara sian ko kubur ka bana din nang nedar no gi jeng khot nei karpa ra ko kubur siba arden ba inum de ban pep borok ki emili wan ka apil ngalu iba arden soba binuan ban borok ki BPP MLA soba banwan banyak kan gono then only hang tu so how to support how to discuss aku kiba ba kendrai ni message ke government yang ba jong so ngangai piong ra so prime minister ngara nomor ki set up ke committee halor ka roster system kan ko piong mo fi ra so president gori India ngara ra so prime minister ngara ra so government ngara I will do makin keren ya ka hapo committee kan ya ka reservation policy ra ngan ra be chano shurung ra tang bang appeal ya fi ban hands for lagi nong ne ong ya ki MLA jong BPP bagim dei ban ja so one ke na cuya keren tang siya tayo weber sap ya keren la kamdan jumur hangta kan sami la nagi di MLA ki lade daladi di MLA ki lade di lade kelas tu ki mi ki haba ale pa ba ki ngai ka bong mai galong percaya ya ka jing kwa jing hangta ngin tagamot miru ila ban perhat na ko mo na pi mi ale to anyway ngan tagala su tu toping ka jing kwa jong pi la pidon kam yang bangan ra po presiden di India so prime minister chano ngan ra be bat ngin sang dai ya song ngade kanong pat kut ke jing kumpul kai ki statement ni parti ba fair naglang YouTube minister udang bun bu harap stakeholder harap pan ya dia discuss ki lawyer unang thot kino hikai school kino kai college unang thot kumo ki kadang ya ki bun ma ki discussion so anyway we will continue to discuss Kakawin yung kalibasan mo rin dito. Kalipi.
pikersan em ikan nikah recent policy kajing ki. I will defend comment ngalada ong menurut kau don't put all those blame question nga ngalada ong yapi mentan kum gajing kerbuat bahkan kam jam. Hak puli palis ko tadi kelas kam ko jam ni. Kamat ni kami Yin siakran ya ini bagi kersan. Yin siakran ya kata ngalada ong nong beri baju nomor ba nong kersan ngi hapat puli saya ki lu kagalabiang ngangan sara ya kata Pikersan. naikkan juga labiang ngalada I will help. Yes, I'll help. Ko menomik mah pikersan ya. Kersannya Supoy tangan lihat. Supoy CB. labiang kong mem teh kayak belakang mati dia ongnya yarap lemon perak cata ngalah long hoi yarap cata hoi yin kan son dapat mentah simek ngangam dei independen yin sadan very sud kami yin sarai lang kepada parti langi kersan son ke parti labiang lem Kumu ambil ia konsensi. Gua ibi bapin keren. Nama nak parti kalau ong bagi ni laban ong at the moment. Hadu bagi lakukan. Hot dia parti dah kalau tapi ong bani Arab. Bani Arab berbarang. Kan suku bani Arab. You don't talk too much. La dia. Kamu pikersan mo. Boleh sibuk. Ngan saya discuss ke parti. Kam keluar ba. Kamu keluar. Kam keluar ba. Kuat dia mo. Keluar ba.